لە عەفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی کۆدبن کۆنترۆلە گروپێن چەکدار گرێدایی تورکیەدەیە ئەو گروپ لەگەل ئارتێشا تورکیە خۆ بۆ عێریشا سەر ناوچەیەن کوردشین شەهبە کۆبانی و قامشلۆ ئامادە دکن. لەگۆر فەرماندارên سەرپەرشتیار ئەو لە بەندا گلۆپا کەسکن داکۆ دەست بە عێریشێ بکەن. مە هەموو ئامادەکاریên سەربازی و دەرونی بۆ چەکدارên خۆ تەمامکردە هەروەها ئامادەکاریên لۆجیستیکی داکوب ئالیکاریە برایەن خۆیان دەوڵەتە تورکیە دەست بە ئۆپەراسیۆنە سەربازی بکەن ji بۆ ئەموان ناوچەیەن هەفبەش لەگەل ناوچەیەن ڕزگارکری ڕزگار بکەن کو ji باسووتە لە ڕۆژئاوا حتا قامشلۆ لە ڕۆژهەلات درێژ دەبن. ji bo ku hêzên Tirkiye du salên din li Sûriye û Iraqê bimînin, hikûmeta Tirkiye razîbûna parlamentoya welatê xwe wergirtiye û ev razîbûn êrîşa ser Rojavayê Kurdistanê jî li xwe digire. صلي في الثورة السورية 7 سنوات. اف 7 سالن از د ناف شورشا سوریه دمه و سالک دبل ناف سربازگهên beşdarî meşq û raheynanê dibim. Bi saya xwe de em ê kobanî ji terorîstên PKK rizgar bikin. Em li kobanî ranawestin dê biçin qamişlo ji terorîstên PKK û rejîmê rizgar bikin. على الإرهابيين PKK وعلى النظام. Hesedê, Mesedê û rêveberiya Xweser ji bo rê li ber êrîşa Tirkiye grûpên çekdar ên opozisyona Sûriye bigirin. Trajîdiyaya Efrîn girê spî û serêkaniyê dubare nebe. Li gel hêzên Rûsya û hikûmetê li navçeyê hev ahengiya serbazî pêk anîne. Her wiha tê gotin ku Rûsyayê hejmareka firokeyên şer şandina Rojavayê Kurdistanê. Gefên grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiye di demekê de ne ku li gor raportên çendîn rêxistinên sivîl û neteweyên yekbûyî wan grûpan çendîn binpêkirin û tawan li navçeyên dibin destê xwe dikirine ji diziyê bigire heta revandin û kuştina xelkê sivîl. Loloxan Rûdaw.